إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضاً: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah niwe dusaba imbabazi ku makosa yacu dukora nk'abantu, ni nawe dusaba yuko yatuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Allah subhanahu wa ta'ala turamusaba yuko yaduha gushikama ku muyoboro wa tawhid kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Amahoro n'imigisha turasaba Imana yuko yayahundagaza ku ntumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira nyendobe n'abazakomeza gukurikira umurongo intumwa y'Imana yatuzaniye kuzageza ku munsi wa nyuma. Bagaragu ba Allah, inama nkuru kuruta izindi ni inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kugandukira Allah bisobanuye gukora ibyo Allah gutegeka no kureka ibyo Allah subhanahu wa ta'ala kubuza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ni kenshi adutegeka kumugandukira no kumwumvira. Allah aragira ati yemwe abemeye mutinye Allah ukuri ko kumutinya, mumugandukire ukuri ko kumugandukira, muramenye muzaharanire yuko urupfu ruzabageraho mukiri abayisilamu. No mu yindi aya dusomye Allah aragira ati yemwe bantu nta numwe uvuyemo mutinye umurezi wanyu Allah subhanahu wa ta'ala, we wabaremye mwese abakomoye ku muntu umwe ariwe Adam, n'uwo muntu umwe amukuramo umugore we ariwe Hawa, hanyuma abagira abagabo benshi n'abagore benshi abuzuza isi. Mwenyezi Mungu ati mutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi aya Mwenyezi Mungu ati mutinye Allah, yemwe abemeye mugandukire Allah, murangwe n'imvugo ziboneye kandi nziza. Ibyo ni mubikora Allah subhanahu wa ta'ala azatunganya ibikorwa byanyu bibakirire, abababarira ibyaha byanyu mukora bya buri munsi, na buri wese uzumvira Imana n'intumwa yayo ngo ni uzagira ukuganduka kwa nyako. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah, fa inna ar-risalata al-muhammadiyya bimajmu'iha risalatun insaniyya faqad ja'at litura'i insaniyata al-insan fima ta'muru bihi أو تنهى عنه. وإذا نظرنا إلى المصدر الأول للإسلام وهو القرآن الكريم وتدبرنا آياته وتأملنا موضوعاته واهتماماته نستطيع أن نصفه بأنه كتاب الإنسان. فالقرآن كله إما حديث إلى الإنسان، ولو تدبرنا آيات القرآن كذلك لوجدنا أن كلمة الإنسان تكررت في القرآن 63 مرة، فضلا عن ذكره بألفاظ أخرى مثل بني آدم التي ذكرت 6 مرات، وكلمة الناس التي تكررت 240 مرة. في مكي القرآن ومدنيه وكلمة العالمين وردت أكثر من 70 مرة. والحاصل أن إنسانية الإسلام تبدو من خلال حرص الشريعة الإسلامية وتأكيدها على مجموعة من القضايا المهمة. بقرأ الله سبحانه وتعالى أرنا يخطبة يشو يموس خطبة إدوكا أنقوري لكران ونوبمونه كجيرا نيزا كورو هرابا جينزبات كجيري لمهي برمى بجاء الله كجيري لنموه هغتيا شو تكبغن همانو no kujirira impuhwe ibindi biremwa byose bisigaye Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Idini y'Islam ni idini yimakaje umuco wo kugira umuntu, ni idini yimakaje umuco wo kugirira impuhwe ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an yuhihereye ubwayo, yaba ari muri aya zamanukiye Makka na aya zamanukiye Madina, ni kenshi cyane Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje ijambo al-insan, ikiremwa muntu. Kugeza ubwo rino jambo bagaragu ba Allah, iri jambo al-insan ryagarutse muri Qur'an inshuro zigera kuri 63. Mwenyezi Mungu asubiramo ngo ikiremwa muntu. Ikiremwa muntu kuba Allah subhanahu wa ta'ala bisubiramo kenshi muri Qur'an, icyagamije no kugira ngo abantu batekereze kukuba Allah ariye waremye abantu, barangwe no kugirira impuhwe ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Iri jambo al-insan ryagarutse muri Qur'an inshuro nyinshi no kurusha ijambo bani Adam. Banu Adam bisobanuye bene Adamu, ariko ijambo al-insan ryagarutse cyane kugira ngo Mwenyezi Mungu yimakaze mu mitima yacu umuco wo kugira ubumuntu no kugirira impuhwe ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rino banu Adam muri Qur'an ryagarutse inshuro 6 zonyine gusa, mu gihe ijambo al-insan iyi nyito muri Qur'an yagarutse inshuro zirenga 60 bavandimwe b'Islam, kugira ngo ubone yuko Allah dutegeka yuko tugomba kurangwa n'ubumuntu. Iyo havuzwe ikiremwa muntu, wari ukwiye gufata yuko buri wese uri kwisi uhumeka umwuka ukandagiye ku butaka bwa Allah umeze nkawe ni ikiremwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utegetswe kumugirira neza no kumubanira neza no kumworohera
yaba ari umuyisilamu cyangwa se atari umuyisilamu. Mwenyezi Mungu muri Qur'an aragira ati iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. ففي هذه الآيات ذكرت قراءتين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ثم قال اقرأ وربك الأكرم. والقراءة الثانية تختلف عن القراءة الأولى. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'an muri aya za mbere zamanutse Allah arategeka intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ngo iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma ku izina rya nyagasani wawe Allah Subhanahu wa Ta'ala we waremye buri kimwe cyose kiriho. Khalaqa al-insana min 'alaq, yaremye ikiremwa muntu agikuye mu gasoro k'amaraso. Iki ni igisomo cya mbere intumwa y'Imana itegekwa, soma ku izina rya nyagasani wawe, shakisha ubumenyi, iga usobanukirwe, ube mu Buislamu ufite ubumenyi, ukora ibyo ufitiye ubumenyi. Iyo niyo qiraa ya mbere twategetswe. Abayisilamu dutegekwa gushaka ubumenyi no kwiga no gusobanukirwa. Icyo nicyo gisomo cya mbere dutegekwa. Hanyuma igisomo cya kabiri cyavuzwe muri aya gitandukanye n'icya mbere. Mwenyezi Mungu aravuga ati iqra wa rabbuka al-akram, soma usome kandi uzirikana yuko nyagasani wawe Allah Subhanahu wa Ta'ala agira impuhwe ku rwego rurenze. Muri tafsiri zindi baravuga ngo ni nyurubu umuntu buhebuje, ariko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubera yuko sifa ze zitandukanye n'izibiremwa turavuga ati Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyiri impuhwe ku rwego rurenze. Kubera iki Allah ari nyiri impuhwe? Ni nka hari inyigisho muri aya dukuramo yuko buri wese hamwe n'ubumenyi washaka hamwe na ibada wakora mu Islam utegetswe kurangwa n'impuhwe ku biremwa bya Allah Subhanahu wa Ta'ala. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا نظرنا إلى الشخص الذي جسد الله فيه الإسلام وجعله مثالا حيا لتعاليمه وقيمه الإنسانية وكان خلقه القرآن تستطيع أن تصفه بأنه الرسول الإنسان. بقرقوا الله ورمتسوي تجيرجوا بزمبقيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله يمفوزي بمر القرآن الله رفقت وإنك لعلى خلق عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم مكري ورمنيا ميشو ميزا إهام باي الله سبحانه وتعالى يميشو نابو يجي زيد الصوانو دينا نينا هو يتاسي نونا إيمانك ميشو يوسي يمرانغا. بابا عائشة رضي الله عنها برموزا كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم إميشو يرانزي نونا إيمانك جزبو الله متاسي مر القرآن مبوريا تيجي زتاكي نمي ياريو يوس. عائشة ربسو بذاتي كان خلقه القرآن إميشو ينونا إيمان ياري قرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض يرى مزنها قرآن جيندا كويسي بمعنى إبي كوروا بجي أما غامبوي جاري بينو بيهوينا قرآن يجي شوزايو. بقرقوا الله سبحانه وتعالى إميشو ينونا إيمان محمد صلى الله عليه وسلم تجي كويفو نتكوا إيرانجزا ariko imico yamurangaga buri wese wamwitegerezaga wabonaga yuko ari ar-rasulul insan, nukuvuga ngo yari intumwa akaba n'umuntu akagira ubumuntu akabanira bose neza yaba abayisilamu n'abatari abayisilamu. uwo ni wo muco w'Islamu budutegeka. iyo twitegereje mu mategeko y'idini yacu y'Ubuislamu duhereye kuri zakka itangwa n'abakire igahabwa abakene, mu mpamvu zayo nkuru mu Buislamu muri maqasidu zo gutanga zakka harimo kugira ngo n'umukene abashe kugira ubuzima, harimo kugira ngo umukene abashe kubona ibimutunga, harimo kugira ngo wa wundi ukomerewe no kuranirwa kwishyura amadeni abone kuri zakatul mal, harimo kugira ngo wa wundi uri ku rugendo abone kuri zakatul mal, harimo kugira ngo wa wundi winjiye idini abone kuri zakatul mal, harimo kugira ngo umukene aba bose n'umutindi bose bahabwe kuri zakatul mal. bikwereka yuko Ubuislamu bwashyize imbere kugira ubumuntu. والعبادات كلها فيها معان إنسانية سامية. فالزكاة المفروضة مثلا ليست ضربية تؤخذ من الحبوب فقط، بل فيها معان إنسانية سامية، فهي غرس لمشاعر الحنان والرأفة وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات. وقد نص القرآن الكريم على الغاية من إخراج الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك بقرقوا الله يتجزى كل رمضان Mwenyezi Mungu yadutegetse Ramadhani tuyisibe kugira ngo twumve uburibwe bw'inzara
nk'uko abakene bumva uburibwe bw'inzara, kugira ngo umuntu naza kukubwira ngo ndashonje uzibuka inzara nawe ugiriye usibye, umenye umuntu ushonje ukuntu aba ameze. Uramutse witegereje amategeko y'Ubuyisilamu yose ni amategeko yamanutse kugira ngo atuma abantu bagira impuhwe kuri bagenzi babo. Dusiba Ramadani tukamara iminsi 30, ubu none turabura iminsi 59 gusa kugira ngo twinjire mu kwezi kwa Ramadani. Min maqasid as-siyam, mu mpamvu zo gusiba no kugira ngo wumve alamul ju', wumve uburibwe bw'inzara, ubashe gutekereza kuri wa wundi utabona icyo kurya, umugirire ubumuntu ndetse umugirire impuhwe, umufashe, umube hafi. Wa fi as-siyam na'lam anna Ramadan huwa shahru al-akhlaq wa madrasatuha, فهو شهر الصبر وشهر الصدق وشهر البر وشهر الكرم وشهر الصلة وشهر الرحمة وشهر الصفح وشهر الحلم وشهر المراقبة وشهر التقوى. وكل هذه أخلاق إنسانية يغرسها الصوم في نفوس الصائمين، وذلك من خلال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بقرقوا با الله يتقرتكم أتكينهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وقينهم إيمان أجاقموا وفمبقى غار الثور كان غار حراء يهريري أزرقنا ملائكة جبريل أرمكان بكمي كان متجك قصمانها بجزي أرمبقى اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. صوما إنهم إيمان تنجنها بنزيق صوما arongera aramubwira ngo iqra soma, arasubiza ati ma ana biqari, ntabwo nzi gusoma. Aravuga ngo fa akhadhani faghattani hatta balagha minni aljahd. Jibril alayhi salatu wassalam afata intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam amuhurizamo amababa ye, aramukanda, aramwegeranya kugeza ubwo guhumeka byatangiye kuba ikibazo, amutegeka gusoma. Nyuma yaho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam arangije arataha afite ubwoba bwinshi cyane, arataha yihebye, ubwoba ni bwinshi muri we. Khadija radiyallahu anha mu magambo akomeye cyane yamubwiye, yaramubwiye ati: kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka latasilu arrahim wa tahmilu alkal wa taksibu alma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawaib alhaq. Yamubwiye interuro zigera kuri 5 bayislam. Izi nteruro 5 ni interuro ziganisha ku kugira umuntu no kugirira neza ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija radiyallahu anha umugore wa mbere intumwa y'Imana yashatse, aramubwira ati: kalla oya wallahi la yukhzika Allahu abada, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ntazemera yuko usuzugurika, Mwenyezi Mungu ntazagutererana kuri amana, kuri indagizo y'ubutumwa guhaye, Mwenyezi Mungu ntazagutererana kuri bano banzi bakurwanya bashaka kukugirira nabi. Arangije amubwira sifa zigera kuri 5 ziranga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam zigaragaza imico myiza irimo ubumuntu bwaranze intumwa y'Imana. No muri ibyo yamubwiye ati: mukuri wowe ufasha uremerewe ukamukura mu kibazo. Icyakabira amubwira, aramubwira ati: latasilu rahim, ikindi ubanira neza umuryango, uhuza umuryango, ntabwo utanya umuryango, ubana n'umuryango neza. Ikindi aramubwira ati: wataqri ad-dayf, wakira neza umushyitsi uje kugenderera. Iyo se ni imico y'Ubuyisilamu bayisilamu, kwakira neza umushyitsi, gufasha umuntu uremerewe, gutwaza umuntu uremerewe, ibi byose kunga ubuvandimwe, ibi byose nibyo biganisha kuri insaniya turi kuvuga muri khutba. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam umugore waramubwira ati: kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, Allah ntazemera yuko usuzugurika, ntazemera yuko ubuwo hasi, ntazagutererana kuri amana, kubera ino mico myiza yaranze intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Iyo twitegereje imico ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. Nimurebe muwezaranze intumwa y'Imana n'ubu muntu bwamurangaga no kubana bato. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rimwe yigeze gusoma umwuzukuru we ariwe Al-Hasan, amusoma hangaha ku gahanga. No mu bari bicaye aho ngaho hari harimo umugabo witwa Al-Aqra mwene Habis. Aramubwira ati: wallahi ndarahira kuri Allah yuko mfite abana bagera ku 10, nta numwe mu bana 10 nabyaye nshobora kuba narasomye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irangije aramubwira iti:
man la yarham la yurham, utagira impuhwe nawe ntabwo azigirirwa. Niba udashobora kugirira impuhwe abana bato ngo babanire ubereke urukundo, nawe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ntateze kuzikugirira. Izi ni impuhwe n'ubumuntu bwarangaga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho yashoboraga kubama agashyira umutwe hasi sujuda ari musala, abuzukuru be babiri Al-Hasan wal Hussein bakaza bakamwurira umugongo, agatinda kuri sujud kubera kugirira impuhwe bano bana no kureka kugira ngo babanze bishime bakine. Abasahaba bakagira ubwoba yuko hari ikibazo Rasulullah yagize, yamara gusengesha abayisilamu akababwira ati abuzukuru bari kubona iraha, bari bishimye, natinze kuri sujud kugira ngo bakomeze barya umunyenga. Izi ni impuhwe n'ubumuntu bwarangaga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho yashoboraga kuba ari gutanga khutba y'ijuma, yakumva hari umwana uri kurira mu bagore, umwana mutoya uri kurira, intumwa y'Imana ikihutisha khutba vuba vuba kugira ngo isoze, kugira ngo ifashe nyina wa mwana wamuzanye abashe kwita ku mwana we. Uyu ni Rasulul Huda. Aho yabaga ari mu musigiti sallallahu alayhi wa sallam, fajaa arabiyun fabala fi ta'ifati almasjid, haza umugabo uvuye kure y'umugi araza yihagarika mu musigiti w'Islam. Fazajarahu an-nas, abari mu musigiti bose bashaka kumugirira nabi, barashungera barahaguruka. Fanahahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana irababuzira irababwira ati mumureke abanze yihagarika soze. Ari kwihagarika mu musigiti. Twese twibaza umuntu aje hano mu musigiti agatangira kwihagarika, abayisilamu twamukora iki? Intumwa y'Imana yicaye iri kumwe n'abasahaba, abasahaba barashaka kuvunagura wa mugabo uje kwihagarika. Intumwa y'Imana iti la tazlimu, mumwihorere mumureke yihagarika soze. Amaze kwihagarika, fa amarahum an ya'tu bi dhanubin min ma'in, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibategeka kuzana indobo yuzuye amazi, irababwira ati ngaho ni mumene kuri wa mwanda ugende. Uyu ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bamaze kumenaho wa mwanda umaze kugenda, ahamagara wa mugabo aramwiyegereza, aramubwira ngo inna hadhihi albuyut, mu byukuri ano mazu ubona ntabwo yagenewe gukorerwamo ibi ngibi yakozemo, ahubwo yashyizweho li dhikrillah wa li iqamati as-salah, yashiriweho kwibuka Allah no gusari, ntabwo ari amazu bihagarikamo. Wa mugabo arangije aramwitegereza aramubwira ati Allahumma arhamni wa Muhammadan, ay Allah ndagusaba yuko wangirira impuhwe ukagira n'impuhwe intumwa yawe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wala tarham ma'ana abadan, ngo ariko abandi bari muri uyu musigiti bari bagiye kungirira nabi ntugire n'umugirira impuhwe. Izo zari impuhwe yabonanye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uyu ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, waje kwishyuzwa n'umugabo wari umurimo cyangwa se n'umugabo wamwishyuzaga, ariko aza kumwishyuza igihe kitaragera, aza amufata mu mashati amukanda imyenda yarayifata. Umar radiyallahu anhu arangije arambwira ati da'ani aqta'a unuqahu ya Rasulullah, ndeka mucu umutwe no mugabo uza kubahuka muri ubu buryo. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibuza Umar, iramubwira iti ntugire icyo umutwara, wa kana al-ajdaru alayka an tuallimani bi husni al-ada wa tuallimahu bi husni al-talab, ati wagombaga kunyigisha, niba nararengeje igihe ukanyigisha kwishyura neza ku gihe, n'uyu uje umfata mu mashati ukamwigisha uburyo bishyuza neza. Uyu ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ingero zarangaga umuntu bwe ntabwo twazivuga muri khutba ngo tuzirangize abayisilamu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu yindi hadith yaravuze ngo innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse yuko mugomba korohera buri umwe, mukarangwa n'impuhwe kuri buri umwe, mukirinda kubaho muri abantu babayeho batagira impuhwe kuri bagenzi babo. Walidhalika intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadith aravuga ati inna hadha ad-din yusrun, mu byukuri idini w'islamu ni idini yoroshye, walan yushadda ahadu ad-din illa ghalaba, nta n'umwe uzayigira idini ikomeye uretse yuko wizamunanira. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, turangwe no kubanira neza bagenzi bacu, yaba ari abayisilamu n'abatari abayisilamu, turangwe n'impuhwe ku biremwa by'Imana, turangwe no kubabarira hagati yacu kuri buri umwe wese utugirira nabi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam igihe kimwe yicaranye n'abasahaba, banyuzaho ijeneza y'umuntu utari umuyisilamu w'umuyahudi, arangije arahaguruka, Rasulullah arahagarara kugeza ubwo ijeneza yarenze yose. Imaze kurenga barambwiye ati ya Rasulullah, urahagurikira umuntu w'umuyahudi utari umuyisilamu? Arababwira ati alaysa insanan, ese we ntabwo ari ikiremwa muntu nk'abandi? Ibi ngibi Mtume sallallahu alayhi wa sallam byose yagiye abikora kugira ngo yigishe abantu yuko ubuyisilamu ari idini yo kurangwa n'impuhwe no koroherana. Byagera noneho mu bemera hagati yacu tugomba kugirira impuhwe zirenze izikenewe abayisilamu.
ولذلك أحبتي في الله عليكم بالإنسانية والرفق واللين والرحمة بجميع الصفات لهذه لهذا القيم. ولذلك تحقق فينا قوله حتى يتحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم muri hadithi aragira turugero rw'abemera Mana mu kurangwa no kugirirana impuhwe hagati yabo no koroherana hagati yabo no kubabarirana hagati yabo ni nk'urugero rw'umubiri umwe. Intumwa y'Imana iradutegeka ngo abemera tugomba kubanirana nk'umubiri umwe. Iyo igice kimwe kirwaye n'ibindi bice byose birahungabana kubera yuko cya gice cyagize ikibazo cy'umuriro cyangwa ikibazo cyari cyo cyose. Walidhalika abayisilamu buri wese no sifa yarakwiye kurangwa nayo, ukagirira impuhwe umugore wawe mu buryo umubanira hatta nubwo mwaba mwaratandukanye. Ubu ngubu dufite cases cyangwa se dufite ibibazo bigenda biboneka byingo, aho usanga umugabo rimwe na rimwe byanga gukomezanya n'uwo babyaranye, ariko agata inshingano zo kumenya umwana yamubyayemo wa mugore. Ibi ngibi ntabwo bikwiye mu Buislamu. Kabone nubwo waba waratandukanye n'umugore ariko umufitemo abana, wari ukwiye kuzirikana kugira impuhwe kuri bano bana. Hanyuma hari n'abatandukana nabo bashakanye nabo, umugore akagenda atwite, rimwe na rimwe ntumenye uriya mwana uri mu nda mu gihe ari uwawe. Ubuislamu bugutegeka kumenya iriya nda kugeza ivutse. Walidhalika umugore yaraje al-Ghamidiyya, yari yasambanye ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aje kugira ngo ahabwe igihano cy'uwasambanye yubatse, agomba kwicwa, aricyo gihano cye cyagombaga kumureba. Aza ku ntumwa y'Imana aramubwira ati: ya Rasulullah, zanaitu, yewe ntumwa y'Imana nasambanye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iramubwira iti: genda ubanza uzabyara uwo mwana, genda ubanza uzabyara uwo mwana ufite mu nda. Mu zindi riwaya bamenyi baravuga bati intumwa y'Imana aravuze ati: se haruri tayari kwita kuri uriya mwana kugeza avutse. Izo zari impuhwe ziranga intumwa y'Imana n'ubumuntu bwamurangaga sallallahu alayhi wasallam. Ariko twebwe usanga dushyira ibibazo byacu na bagenzi bacu imbere, mu gihe umugore wenda bibaye impamvu yuko mudakomezanya ubuzima. Ariko si uyu mwana ari kuzira iki, umwana uri mu nda, cyangwa si uyu mwana wabyaye kubera icyo utakaza inshingano. Ni itegeko yuko wa mwana wamubyayemo ugomba kumenya niba ameze neza kugeza ku iherezo Abayisilamu. Ibi byose Ubuislamu burabidutegeka mu buzima tubamo bwa buri munsi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فلقد أخبرت أن هناك جماعة التي تقوم بقافلة الدعوية وتمشي في البوادي وتدعو الناس إلى الإسلام، ولهم حاجة أن يدعم أو أن تدعموهم إن شاء الله حتى يستطيعوا أن يقوموا بالدعوة. فإذا انتهينا من الصلاة قوموا بدعمكم حتى يقوموا بالدعوة إلى التوحيد. Narinahawe itangazo ry'uko hari abavandimwe bajya mu byaro bagiye guhamagarira abantu b'Islam no kubasobanurira la ilaha illa Allah. Bityo buri wese naza kumara gukora isala agerageze kubaba hafi, abumve, abatera inkunga kugira ngo bakomeze bamamaze tawhid igere hose bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma a'lamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, faqala fi muhkam at-tanzil: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا منهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصرنا بالقرآن واجعله لنا حجة، واجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ازرع الرأفة واللين في قلوبنا وفي قلوب المؤمنين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.